Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Biz Oş Uçkun Mal Bazarındayız. Bazarga giriyoruz da. Şu satılıdat siloslar. Görüңүздөр. Биздин өзүбүздүкү өзүн öldürüşler. Bazar tatlı topladın mı? Yok kaçıram oldu kan siloslar. Silos, кыргыздын мындайча айтканда уйдарга, мал жаныбарларга шакара десе болот да. Коо менен даярып турат экен. Көрүңүздөрчү. Дагы бара будан а? Көп экен. Будан көп дейт. Канчадан берип атасыз? 8 сомдон. 8 сомдон а кило. Оптумга көбүрөөк алса кандай кыласыз? Ошол эле баабы? 8ден ла. Номериңизди калтырабызбы? Анан балдар калтырат. 74 менен 64 77 атыңыз ким? Санжарбек деген агага байланышасыздар. Ушул мал жандыкка керектүү шакарап дегенден бар ушу. Шакарап деп коелу ушунун атын. Силосу бизге шакарап болуп кала берет мына. Көрүңүздөр. Азыр биз алда карай улантабыз. Дагы жемдер болсо, чөп, саман пресс баарын тартып берген аракет жасайлы. Сиздер андыктан лайктан басып колдоп туруңуздар. Ош Учкун мал базарындабыз. Жол жээгиндеги керектүү буюм тайымдар бар. Жана ошондой керектүү Kaçta dediniz? Bak. 400 tane. Bilası. Yok. Ha paket mi? Paket 400 tane. 3 bilası yıkılat değil mi? Dağı var mı? Nomer kaldırağız mı? Gerekiz baba. Korktu. Жақсы сатып алыңыздар. Biz hazır jem çıksa jem taptağız. Sonra çöp taptığın hareket жасайды. Çöp tamam biz. Hazır жол жээгиндеги жемдердин баасын билели. Айтып берсиңиз. Мына макашак канча? Макашак 20 сом. 20 сомга тартылган а? Бастай мака менен а? 20 сомдон. Керектерчи? 20 сом. Керектер 20 сомдон. А бул маканын тартылган а? Канча бунуңар? 30 сом. 30 сомдон. Арпачы? Арпа дагы 20. Мындачы? 23 мака. 23 а? 23 ушаланган көрү 23дөн. Туз 11 сомдон. Туз 11 сомдон. Дагы не бар? Күнжара барбы? Күнжара канча? Күнжара 34. 34 а каптагыларды? 34дөн. Баасы ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Арпадан дагы бар экен а? Номер калтырабызбы? Ha? Айтып номериңер? 0552 0552 менен. менен 04 04 09. Ушул номерге байланыссаңыздар, жемден дагы бар. Оптун дагы сенада башкада дагы бар. Ушул жерден тапсаңыздар болот. Жол жээгинде көрүңүздөр. Бул жерде сармай, курут, кымыздар бар. Süzmeler var. Süzmelер дагы бар экен. Çögö var eкен. Sonun kımız deyt. Görüңүздөр. Kurtlarınız kaçadan? 550 somdan. Naturalmy. 1 kilosu kança dediniz? 550 som. 550 som. Sarmayınızsa? 800 somdan. 800 somdan. Kilogram. Kilogram 800 somdan ha? Kımızlarınız? Yan kımız var 280'den. 280 can kımızınız. Eskisi 200'den. Eskisi 200'den. Bak. Maki. Bardığı barken şu Oş Uçkun Mal Bazarının jol жээгиндеги. Çögöңүz kança dediniz? Kilogram 800. Çögönün kilogramı 800'den eкен. Görüңүздөр. Öte son. Taza tavarlar. İnşallah taza tavarlar var eкен avamda. Oş Uçkun Mal Bazarının jol жээгиндеги келип алсаңыздар болот, жол боюнда сатып атат. Biz alda карай да тартып беребиз. Күн жаан жаап жаткан сүрүк кар жаап атат. Çöp press, saman press, böyle presslerin bağlarını bilelişi. Press kaçadan?
Assalamualaikum. Siz söyle var. 320. 320 abi. 320. Ha 320. Alayını çöv. Alayın çoğu ha. Alayın çoğu değil. Kok çoğu kana. Öte son cidden tırtmaz gülü. Bir çıktı atırlar. Oh, öte sonun var. Nomer kaltırağız mı? Haydi. Aytınız size. 0550 0550 22 22 80 böcek. 80 07 ha. Atınız kim? Devletlik. Devletbek ağa baylansanızlar şu çöpten daha var değil. Çok mu? Öte sonun dedi. Sodanız arasında var. Şunun almalarında ağız. Tırak ötü köpeğiz. Saman presansıdan burada tengirelç. Assalamualaikum. Ayrakı saman cer. Suncat diyor. Hazır mı deniz? 200'den. 200'den değil. Nomer kaltıra oldu. Zağı var mı? Cep oldu. Var mı? Nomer zaten 502 57 67 ha 67 Nurcet. Şu nomerlere baylansanızlar ağı saman pres var değil. Boş üstü malbalar yolun boyundağı çöp, saman, BD preslerin bağlarını sıraylaşa. Kaç oldu? 350. BD pres 350. Çöp kaç eken? Çöptü 200'den. Çöp 200 son. Akça yok ha. Hazırlar şu satılıp dur. Gördüğünüzler mi? Çöp sizden mi? Kimden? Kançada otatken gördünüz mü? Çoğumuz ait falan? Ya burada kalıyoruz ya. Kança dediniz? Sizden mi? Çöp sizden mi? 250. 250 ha? Çok bayak ha. Başbulak ha. Başbulak 250 değil. Dağı var mı? Özürle. Çaynavayla kim yiyor tutar? Ana ke ballar özlerle. Sümüyle jutat dedi. Son. Gündün, sardın, jağan ağırabay tartatağız görünüzler. Like'tan basıp kolap durumuzlar. Öte son çöpler var eken. Gerek ağalar nomerlerin altırtat. Gerek olsa baylanışıp alsanızlar bulat. Nomer kaltırağız mı? 555 bine. 555 mi ne? 86. 86. 86, 15, 86 ha. Şu nomerleri baylansanızlar. Saat işte. Ha, 24 saat işte yapıyorsun. Çalıyoruz geçti. Ma beda günden. Bir de 3 lira. Bir demek ki. Ha, saldık bu. Kaça bu? 220. Abi gölle çabukun da. 220 da. Bu saman, başbulak. Bayrak saman. İstegenler olsa görünüzdür. Nomer sizge salıyor ette saman gerek burada. Üstünde acayip koydu. Bayrak saman da kötü son. Assalamualaikum. Sizden mi saman? O var bizde. Kaça dediniz? 200 de atar. 200'den de. Tıra gayrak mı hoca? Su hoca. Bayrak. Gayrak saman ha. Parola da havam özü tak. Ha, adastıra par koyacağım mısın da? Bulayır basar normal bulayır orada. Hiç Nomerinizi YouTube'da aytın. çıkarırız ya. Nomerinizi aytınız. Ya aytmayın mı? Aytpaysın. Ha, boldum da. Ama aytpayım deyip. Ben 200 de Lan şu yerde var eken. Al öğresiler 200'den de. Jöndür akıl veresin yerde. Sistem mi? Kaça dedin? Karaçöp 230'dan ha? Kim var dedi. Karaçöp dedi. Nomer kaltıra oldu mu? Aytın işte. 0700 83 82 78. Atınız mı? Nurlan Ağa'ya baylansanızlar şu çöpten dağı var değil. Şahar içinde dastaka var mı? Şahar içinde dastaka var değil. Görünüzler hürmetli görüşürler. Şahar içinde dastaka var değil. Bede günden iken sıraylısı. Assalamualaikum. O жақсы be. Qanchadan verdiniz pres? 330-340'dan verdiniz hazır ha? Asıp çasıp duruz ya. Bede pres. Qanchанчы орын?
Birinci oldu. Birinci orun. Dağı barбы, номер калтырабызбы? Dağı barбы? Bana telefon tutmayayım dedim. Ha, telefon кармабайсыз, mayli. Sodаңыз берсин. Базарда чөп бағалары ушундай. Беде, саман аралаш бардыгы бар. Эртең көп эле бардыгы сат кетишиптир. Күн жаап атат. Ошку бал базары. Урматтуу көрүүчүлөр, видеода катасыздар кеткен болсо, алдын ала кечирим сурайбыз. Биз ушуну менен жыйынтыктайбыз видеобузду. Кар жааганына байланыштуу бир аз видеолорубуз жакшы көрүнбөй калды. Ассаламу алейкум.